นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาถาตุยสถิติสตังหัตถสัญญโตปาตสัญญโตวาจาสัญญโตสัญญตุตตโมอัจฉตรโมสมาหิโตเอโกสันตุสิโตตมาหูปิคุง Stanza number 362. He who has control over his hands, feet, and tongue, who is fully controlled, delights in inward development, is absorbed in meditation, keeps to himself, and is contented. Him do people call a monk. 362. 若有人能克制手足、言語及圓滿調伏自身，樂於收集可自定位的止觀，亦能獨居與知足，那麼他就是人們所稱的比丘。362. 若有人能克制手足、言語及圓滿調伏自身，樂於修習可自定慧的止觀，亦能獨居與知足，那麼他就是人們所稱的比丘。此節頌嘅讀住人呢吧。Lạp bát thang ni cam bát thang, chế chế yong su rập tôm xin, rang ki ya ki chong wa la, ga xin tinh xin gom bát thang, chik bul te ching chok se ba, te la kun ki, ki long ju.